Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. Ayah hiji amalan salawat bila mana ku urang di aos bada asar dina dinten Jumat 80 wangsulan, maka eta jalma ku Allah bakal dihampura dosa salami 80 tahun sareng dicatat ibadah 80 tahun. Simkuring nampi ieu amalan ti Al-Imam Al-Habib Umar bin Hafid rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih wa barakatih. Amin ya rabbal alamin. Nyata anu sagatna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Di awas 80 wangsulan bada netepan asar insyaallah ku Allah bakal dihampura dosa salami 80 tahun sayang dicatat ibadah 80 tahun. Mugi aya manfaatna khususna kanggo simkuring umumna kasadayana anu ngamalkeunana. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.